lantas meremon tuh. Lek-lek nama godoh emon. Premon tau ah. Wah, cunian godoh emon orang. Bongol. Nyen bongol. Cang bongol. Le yo itu. Remon aja nih Remon. Oh, jajong orang godoh emon tadi. Bisa menggendengan belas ini. Nak li gunung dia bisa menggending. Mama apa tuh? Ayo. Mama apa? Sila betambus. Bin, Jago ngetunu. Bontotnya karbet deh. Yo berat uyak entut dengan itu. Aeng berwadan kan. Cara paling dua gemar batak bisa muntu kan makejang somong. Bener yang bisa coba sing jawab naik. Ajo ya lo. Iraga sing bisa megendeng ha. Men sing tanya belajar megendeng. Yani ada lantas nak ngendengin sing bisa nyautin ejek iraga. Yani lawan nak lo. Ayo lo. lawan lo. Ayo lo lawan. Ayo buka tanah. Wah. Nak megendeng kan muka ciano. Balik uyak kore lawan. Enak gening lo gitu lo. Mok, Engket. yen tiang ti orang sing bisa megending tiang sing sebat sing mok. Man, Nak mula saja tiang sing bisa megending. Mok pemekah Ini terus nian. terang. apa mau pemekas? Mau sing bisa. Nai mok lawan mok. Megarang nah. Nai mok ada Nai. gendengin mok. Hai. Enang. Rarahang ring dengahin wano. Cerita negari celeng alasan. Dasar gede kulit dalam tujuh. Ranas tapak rengok jerang cara juga. Cara apa? Cara celeng alasan. Dia yang ulah memunyi. Ken. Nyanan duka celeng alasannya. Bisa 5 meter kertas palungan sah. Gaya. Padahal metani tuan dia ni metakon pin pidan celeng alasannya teke. Saya macet di jalan. Gitu kan goban celeng bakat hati-hati nyen. Udah cair udah patani. Jika gendeng acan sing. Rarahang ring dengahin cari. Belitan di negari lindung uyahe. Lajit angin kajang langkong pasangnya dong. Nabok barang di bawah cara relawan. Tadu ji. Cara apa? Cara lindung uyahin lengkong. Mula saja lindung uyan nak mula lengkok. Tawang sok sama lindungnya. Ken kasus mana? Amongken cenek bolong urah ke lindungnya. Selindung man murah ke. Nia. Nyak goreng isen sudah ceko. Goreng sudah cukup. Renyah kaing-kaing. Keruang-keruang. Cicing keadaan kain-kain. Nacang saya panan jo ngomong. Loh. Sudah selemang gelang alendo. Jani subayang lanyuang lo. Jolima sudah diwang lo. Ayo kita nganten sekarang yuk. Ayo kawin sekarang yuk. Ayo. Nak Ken sejati ini kenal lo menyama jadi ngajak mo ah. Kong, kantiman menjadi nganting ngajak namu ani dodonan. Adi mau senawan, adi lo seman nyaman. Aduh mok. Adeng-adeng malu mok. Mantun atuh mana merosan. Deraos nak itu malu gugun tiang pemekas ni jani mok. Ken. Saliman menjanji nganteng. Tepuk lumen anak ini mok. Ani kaya jangan den. Nih, ilok sumur kegelang lah. Ben mani mau periksa ke puskesmas nah. Aman itu seman kacung mata. Cuma ada aja belakang aku doang tebet terus halo. Matan Ciboner. Bos gelang lo lana ngisi cadene gelang. Apa yang ngisi cadene? Udah kene memene mau beri rencana nih. Cien memene. Meniki. Timpalnya murid TK nih. Si unyi ada nih. Wih wayah kot-kot udah TK ya. Ih, wayah kot-kot. Murid TK si Unyil pura-pura tidak kenal lu sama gua ya. Hah? Siap. Kedatangan kepatan doang sih. Hai Ken. Pura-pura lu kenal sama gua.
Isi kena ajak tuh. Hah? Isi kena ajak tuh. Ajak nak tu. Oh. Itu. Di situ. Ah, di ubong. Wah. Jangan kena jangan ngasih. Kasih nama. Wah. Li. Anak atau tona. Hah? Anak subuh selesai ajak canggu. Jangan kena. Jangan saya bubung ajak pici-pici. Wah. Kosong. Man. Itu di hotel Batu Karu. Oh. Prinsip lihat. Kan. Tunikat kan mau jalan ikan main. Ikan main ya? Ih, Begitu? jangan balas. Oh. Di jalannya petang dia. Mana? Lampu mati. Hah? Begitu jelek tiang di muka. Ayo, dong. Gaya kan pici-pici ya. Ayo, Ayo kita. supaya ada kebebasan. Kebebasan udah. Jangan nyuang. Nyuangnya. Pici-pici ya. Biji-biji senyak kan linong. Jangan senyak masuk ngajak linong. Abah, udah kan nasi kain lah. Senyak yo. Kengken lo. Mangkin ni. Dados dan kemana yuk tiang rutinnya? Doning dan rumah so di tiang nonin pacang menjanji nganten dan wenten. Oh, kini bajang-bajang cari janinnya ya. Sapu napi di tiang. Lain di hati, lain di mulut. Kengken sebayana di selemang. Roh di tiang meriki dah dua agung. Di tiang tresna, di tiang subakti yang paling Dalam muncul. dan wenten di tiang menjanji sapu nikah dan wenten. Ih, ajomnya. Har, jangan jauh lima aja. Mas. Aduh mau aku yang Jauh lima aja lah. Mas. Saya ada ulang, mas. Saya jauh lima aja. Jauh lima. Ada mas. Ajak jauh lah. Ajak jauh lima aja. Mungkin tiang mau. Nah, kengken sudah mimi. Nualangin kain lah. Kadang lama supaya jani ke ngalai lu. Kengken kenami. Mimi milu cara nak cari ke. Mangken yuk di pewanangan Cokori Dewa pacang rerah lo kesumo. Hah? Kewantan sane paksan Cokori Dewa wau boyo lo kesumo. Sing lo semua nih. Ngini. Lo puspo pianak di tiang. Lo puspa. Ya Allah. Ini dong lo ke semua men. Dong lo kesumo. Lo puspa nih. Lo puspo panak meme. Astaga. Meningnya nih lo, nih. Lo puspo. Lo puspa. Benar. Saya lo ke semua. Sing lo kesumo. Wah inna ilahi wal Apa kalau nanto? Nah kalau paman ngomong ya cak. Kasih mandu bangkat boleh. Nih, nak kengken sudah ada kerawit nih. Wah. Kerawit nih, ini ngurak-ngurak songjat mereka kerawit ada nih. Kawit nih. Nak kengken kawit nih, Mi. Yuk dene sane angkane di tiang pianak. Boyo pianak di tiang antuk urutan. Sing piana ngindo. Wanda semeton Cokori Dewa saking puri sigar pedung. Oh, semeton tuh. Tuh, men dadi batuk ini. Ida gumantene mas semetonan kemar. Oh, kemar aja nih. Boleh deh, Raus. Bener batuk ya. Dah salah kamar. Punika mawinan tan keni antuk Cokori Dewa ngeling. Muana batuk sat. Nak bener kemar ya. Iman lo semua jong. Puron yuk diri tiang unasang ring Cokori Dewa. Menawi da Cokori Dewa kanton eling ring pengabeh linge duene dane Gusti Pati Agung. No. Nak mulut tali tanam gladi itu di sigar dong. Nang atong iaji nih, pang iaji sengat senglane. Iajeng lah. Ingin mang dekeni antuk di tiang dalam ngelinge warang. Nak iaji main. Mumpung Cokori Dewa lena. Salah kamar Ji. Salah kamar. Ini kemar Ji. Kemar. Niki adene kok jam. Ini kok kegelan jangan mbok nih. Mungkin sing pedas pun dewo nyingake. Pato kok bandi, pato.
nih meme Sujati enak kengkeng. Nung lasul matur sisir ngejang ratu tua agung. Yuk kene putran Cokori Dewa saking riyen sampun kaiket antuk tiang nak kejang. Punika temawinane mangkin. Buron yukti di tiang unasang reng Cokori Dewa mumpung Cokori Dewa leda nedonin titiang. Penyeroan duene sane kamar. Yuk kene pengabeh linggih duene teh. Dane Gusti Patih Agung wenten iri kering puri sigar petung kayon Cokori Dewa pacang angen napi. Nah, ini awenan sida gelah ngejang pengabeh linggih di dusia itu. Utamanya ya tuh tanggal 8 sida mesikan jagat sigar petung. Kelawan naga gomah itu udah tujuan kayu 8 tawang ini. Yen cutat asa punika gumanti patut yen kemana antut titiang becek pisan mangda nenten saking riyen memesah kuren Cokori Dewa lawan puri sigar petung. Kewanten embangken mau balik pisan wicarane. Mau balik bicarane. Ri sampun wenten iri kering puri sigar petung ratu gomong. Sujati nekeke. Doning ne mangken puri sigar petung sampun kekuasaan untuk dane Gusti Patih Agung. Nenten wenten matur ring linggih Cokori Dewa ri. saya aja neratorna yang sing jahat san rumah gong tuh ben kena Adeng-adeng malu dewa ngeros adeng-adeng nih. Napi malih calon matuan Cokori Dewa. iya ji Ida nake lingser nih makin mengenah reng kerangkeng kan. kurang aja ya Sangkalen adeng-adeng nake malu basangnya dari panas ke walotake dingin nae. basang sih dari panas nasi bang dingin otak aja bang dingin asal di kulkas Nah, di lapang kulkas, alah batu tadi balik. Ne makin sabun niki ratu dua agung liksir. Kengken. Titiang maksud serareng Cokori Dewa ne mangken. Sabun api ja kayang Cokori Dewa. Ne mangken yen mana titiang ireng darmone jajarang riyen. Yang kemana hantu titiang iweng pemargine sabun iku. Kawon pisan dado terapi. tapi yang mungkin jipang payu itu yang anten aja Neng, doi dewa sang sayu. Haji jengah mas kayo naji ini sangkane pelaksanaan paman agung. Apa gue lantas haji dewa ini beli naji ini mengenah di kerangkit di kuda nyari kayo naji ini. kenapa ya mungkin Nah, yang tadi dia ngaji jadi kayak dewa, di dewa ngelunganin, kewalan doi dewa mau pusat mengagung untuk kejani. kengken di tiang Nah, yang tadi di dia ngaji, di dewa parsi deh gelong ke Prabon. Heh, Prabu nih long, subuh long berangkat ke muka anu. aduh sedot aja ngelong ke Prabon teh nginep wangsa nyaru nyamar kamu ngelong Prabune Napi malih sampun wenten semeton duwene pacang iringan pemargi. nah pemekas idewo tadi Inggih sabun. adi den di penjalan cek keren gitu beli nasi nawang purin idewo ne adi ngetang beli kamu kan itu di purin idewo dibencinya beli ngeraji adop takon di Indonesia idewo melah semeton utawi gegelan timpal di rumah kat pangidang melanin idewo tuh kalau beli Lihat, sedang becik kepisan. Reng puri sigar pedung mangkin wenten tetagon titiang kantun mingsike titiang saking puri suryawan. Ki wonten ngelung ke Prabon nalari rike kangkanen pianak ring pengabel inggih titiang Gusti Ngurah sapunika. Gusti Ngurah Iya mereka haji melingeh. Otaknya mau separuh di sini. Gawat, cai matur. puniki senada ji Kengken ya. Aji budal kena kegombang kairing ban penyerahan duene titiang sarang jadi mereka ke sigar petung Nah, yang coba kita jangkau ke wilayah dewa kelawan hari ini dewa nih. Aji lah kalau dah. Margi dewa.